Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho, ntacyo uzabura muri Kristo Yesu. Nakunokora nakunokora ku mafaranga yibanirira keke cyapasi ntunyasabe ko nawe uzagira ibigogo tumujana mugasho kwiba amafaranga bitegero urukundo bitege nabo bashinze bakete urukundo mugoro y'Imana. Tena mukata Yesu tubagira ikibazo tugenda Purchase your track today. Yesu yakuba amafaranga uzasubire Purchase your track today. Purchase your track today. Purchase your track today. Purchase your track today. yaduhaye gushikana no uruhera mesia uruhera mesia uruhera mesia uruhera mesia uruhera mesia uruhera hallelujah. Yes, you numva ubushobozi bw'Imana uno munsi mu ishengero ry'Imana. Haleluya. Uno munsi ndahagarara mu mababa y'Imana ndiko nduva mwe muyera Mana we uruhera mesia uruhera nimubyagire hama twakire umwungere wacu pastori ashije mu byicaro byiwe ngaha kugira ngo ashobore kuza ngaha. Turabona ino munsi mpamvu yera yatwinjiyemwo, murabona pastori aje adusengera ino munsi. Umuntu wese yafise ino munsi ingorane z'ubusuma azihana imitima rya Yesu. Umuntu wese iyo bazi ko ngaha ayaje afisa kajya gasuba misi ukamuta wibyenye kwawe mu nkono bijya bintu misi yose mwige mwaba mwigira Imana igiye kubiraba. Kubw'ibyo rero reka dusabe Caritas ngahe nyuma yambaye igikwemo adusengere asengere umukozi w'Imana pastori kumbara ngo matubwire ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Namutwaga tunamika amaso yacu kugira ngo dusenge Imana yadushoboje kugera no munsi twongere tumushire no mu maboko y'Imana mu pastori wacu. Amen. Data mwiza Mana ugira neza turagushimiye ukomeye ko kugera hano. Rero Mwami turagushimiye udushishikare neza Mwami ahahagarara imbere y'ihanga ryawe ntabariwe ariko Amen. Mwami nigeze ari kugira kwihana twihane nigeze ari kugira kwitumanya. Amen.
avuga amen. Haleluya. Yesu yatugiriye neza. Maze ngo Yesaya akimara gusinzira Uwiteka avuga ngo ibyo Imana byose ugire gute wandike. Yego. Imana nishimwe. Abavugishwa abakozi b'Imana intumwa z'Imana benshi baraturiwe benshi barahamwa ariko Yohana mvugira ngo Yohana mvugira ngo Yohana kubera ubwiza bw'Imana ngo aramugenda ngo amutereka ngo mungure amavuta ngo pari iki Gasore karasugare. Amen. Amen. Kirane Yohana. Amen. Uno munsi ni shoku barabimana. Amen. Ngo nuko Yohana ngo agera mutereka mu kizinga Patimu. Ro maze ngo mwe muhorarasa ambwa ngo Yohana icyo ubona cyose ugire gute wandiki. Imana nishimwe. Tujye kwigisha mu ry'Imana. Amen. Tusanga muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Imana nishimwe. Amen. Diakoni abarantera agakorasi kugira ngo bikunde twiga amajambo y'Imana. Nashimwe. Amen. Uririmbi gitangaza Yesu Diakoni wacu Imana imuhe amavuta imusiga. Amen. Ikamazenda musabe aze hano mwa kino kibaza kuko uyu yaratoranijwe n'Imana. Sema amen. Amen. Yaravugiwe n'Imana. Sema amen. Amen. Imana yamukoreye unabase tugepera ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana yacu ivy'Imana yadukoreye. Haleluya. Amen. Kene twa pastor Vyarase niyo masina yanje. Amen. Amen. Pastor Vyarase niko nitwa ariko mfise ikintu Imana yankoresha gushima Imana. Imana nishimye. Amen. Bona udiakoni n'umugabo kadusabe madame wa marakanya vyasi bapepeshe ndivima madame wa vyasi mizina rya Yesu yasivye nimo pepeshe ndivima nimo vyagira mizina rya Yesu tuko badusabe protokole basa mwishengero mu marakanya mu vyaguruka mu pepeshe ndivima tugomba dusabe mama pastor n'abandi bamufatanije igikorwa cyo gukora ibikorwa by'Imana amarakanya bavyaguruka mu izina rya Yesu. Bari hehe abakozi b'Imana. Amen. Haleluya. 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 Tukamena. Tukamena. Abadiakoni basigaye tutaraza kwakira bose bamarakanya havira asirimwe itupere shengero ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Twagiriwe umuntu wene data. Twagiriwe umuntu wo kuba muri Kristo. Muri Kristo Yesu wonyene ni urongera amahoro. Muri Kristo Yesu wonyene ni urongera ubugingo. Eraba intambara zo kugwanya abasi bakakugwanya ariko uri muri Kristo Yesu. Mvugira ngo uzonesha mu izina rya Yesu. Uzonesha mu izina rya Yesu. Namugeza umuntu amukunda. Namugeza umuntu amukunda. Murabe no. Ti pastor Vyarase akora mu izina rya Yesu. Ukonyena pose. Haleluya. Tuko Imana. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwaje baravuga ngo Nikodemu. Haleluya. Amen. Nikodemu nawe yamukoze wiki. Yarishiriwe nasi. Imana nishimwe. Amen. Ngo maze ku murongo wa 16 aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Mvugira amen. Sigwa rukundo abasheri bacu badukunda. Sigwa rukundo abapasha nkunda. Sigwa rukundo byakora kunda umugore we. N'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana nishimwe. Amen. Yesu aradukunda. Amen.
Kugira ngo gendo wacu Yesu aragukunda. Amen. Imana nishimye. Cyari ndimi kwasamye. Umaze kuja muri Kristo Yesu, ukahana n'icyaha, ukarekana n'ibintu bigutasha umutwe, ukarekana n'ibintu bigukura ku Mana, Uwiteka agusiga amavuta, ukamenya guhembwa na leta kandi ukiri umunyeshuri sima amen. Amen. Kanya manze senge ama diakoni mucuba Imana yamuhaye acaza atubwire ibibandanye. Uwiteka Mana yacu, buhungiro bw'abariho turakweretse nka Imana ubwoko bwawe, twumvise ijambo ryawe ngo kubw'urukundo wakunze abantu bari mu isi. Rero Mana turagusavye ngo ubushobozi bwawe bwagera kuzura mu ngoro yawe ngizina rya Yesu. Turakwigize Mana ngo porogaramu zose kubera hano abari wowe uzigaba, abari wowe uzigenga, twisate twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Simba haya ngango tuvuye gutanga amashikana. Nicyo gikurikira hama ndibaza twanezerewe mu ijambo ry'Imana tubwiye twihanurure twirinde ubusuma cyangwa ingaro Imana rizo yikwambi dufasha tubabaniranire dukundana sivyo. Amen. Niba dana icyo gisimo bwabo tuvuye gushikana Imana ni mu byagurukire rero tashobora kwifashisha indirimbo ivuga ngo abagenda bayumba nibo baduteza akara. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni mu hasi rero dushikana Imana. Abagenda bayumba baduteza akara. Iyo abagenda bayumba baduteza akara. Rero murakoze gushikana Imana, reka dusenge mu mwanya mutoyi cyane kugira ngo dushobore gushikanira amashikanwa Imana. Amen. Mwami Yesu Kristo turagushimiye nkuko wamye wavuye mu ijuru, ndibaza atakiguzi kinini waje kunda ngaha kuri nosi. Rero kubw'ivyo turagushikaniye ano mashikanwa ni make kubyo dufise kuko benshi ngatura aba boss, ariko twazaye make namwe dufise yes babare rero kandi wongere kutwasishikaho ryacu tusenze tuzogerageza. Amen. Bashaka kuvuga ngo byagenze gute? Oya Mumbari amafaranga ari ntagiye amashikanwa twatanzanye pasito bati mpimuyero ko ntari ngaha urambara ko injage twazingiye ngaha mu isengero zigatwara amashikanwa ivyo byo twokwemera. protokole wondari do protokole yagiye mumuranga abanyeshengero protokole yagiye naherutse ariko arasenga sinzi ko yirutse bisigura ko amafaranga atwawe dusinziriye. Sawa kubw'ivyo rero igikorwa bahaye sivyo gufyinata jewe ndicegera cha pasitori jewe ukuntu je nemeye gutanga amafaranga namyokeye mu mbabura hari yepfo nawe vyirabire mugiye kubona raba yagiye bugica. Kubw'ivyo rero tumucomoke twese twese nabona arayaduha turamuhiga
ewe protokole no kuramara maji wiba kubera iki wewe twirwa turavuga ubutumwa bashengera y'Imana twirwa turasigura wamaze muri mbere n'ababyeyi mbarira maze mubyihoze dukore nk'abakristo b'Imana ubwa mbere na mbere zana amahera nyaruta murekura abanza kubona aya mafaranga ubu je nje giye ko nje nzazana amafaranga kuko nta kuntu twera tatanga amafaranga bato baragiye ukamangaho nyaruta tukamangaho wambwa tuvuga ubutumwa umega muri mu rugo dusigura ijambo ry'Imana umega muri matwarete aho kubiriza ijambo ry'Imana cyo rivuga kwesha ngo bareke kwiyamuka kuma mwe wamuhimbira ntacyo wumviye baba nabasi nanga uri pastor uvuga kubitana ijambo ry'Imana rivuga ngo duharirane ngo ati mwene data gusa ntuzusubire Yesu aragukunda Yesu akwitayeho nacu uzabura muri Kristo Yesu nakunokora oya nakunokora ku mafaranga yiwe ndetse kete je pasi ntunyasame ko nawe uzagira ibigongo je tumujana mugasho oya diakon kwiba amafaranga misengero gira urukundo mugore misengero nagufashiriza bakene tugira urukundo mugore y'Imana nibibaho je namukata Yesu aragukunda siko niwagira ikibazo utugenda ubwire Yesu byose arabishoboye murakoze deposit ite bigongo je nagusatura muhungu je sifite ku mafaranga uzasubire utusubire